очих газараа хүртэл 5 км-ийн үлдчихэд идэг. Ингээд бөглөрчөөд идэг. Бууж өгөхгүй яах вэ? Бууж өгөхгүй. Бууж өгөхгүй. Орона бүгий авка. 안 돼. 안 돼. 가야 돼. 가야지 뭐. 5 km-ийн дараа хүртэл хүмүүсийн ямар ногоо гарсан байгаа гэлээ. Энэ нөгөө 김치ний байцаа ургаж байна. Тэнд кажи гээд хаш ургасан байна. Тэгээ улаан күчүү гэдэг цааталт нь тий ургасан. Чинжүү ургацсан байна. Цааталтан дээр бөөрөнки саагүй. Алим юм уу? Алим байна уу? Нэг дор ингэж бүгдийг тарьж болтол юм бах та. Тийм бас удаан чинжүүнүүд ургасан байна. 전남대. 자, 있을 부장이 따라왔지야, 그치? Оролдоос очих юм даа. Би зураг тарж байгаа. Тийм. Тэр миний хажуугаар орсон явган үнд гүү тэр ордог. Буцахгүй. Буцмаар байна. Энд ирсэн ч үү яаж буцах вэ? Тэнгэр цэлмэг үнэхээр гоё өдөр байна. Тэгээ бүгдээр угаад цогч. Нуурын ус гэлтгмаа.
Бүрхэн хоёр байшин гэсэн дээр 하일 축제. 하일 축제 같죠? 난 살았어. 발랐어. 아까 인게 든가 그래. 이거 맛있는 거 먹는 너가 하는 거 없냐? 가을바람이 불어 마음을 흔들어 당신의 모습이 가슴에 떠오르네 멀리 떨어져 있어도 잊을 수 없어 사랑스러운 그리움이 넘쳐나 살랑살랑 가을바람이 사람의 마음을 유혹해 사랑하는 마음이 멈출 수 없어 당신에 대한 그리움 서늘서늘 불어오는 가을바람 나의 마음을 어지럽혀 당신에 대한 사랑 변하지 않아 밤의 별들이 빛나는 하늘 당신과의 날들을 떠올려 손을 뻗어도 닿지 않지만 그리움은 언제나 여기에 있어 살랑살랑 가을바람이 사람의 마음을 유혹해 사랑하는 마음이 멈출 수 없어 당신의 살랑살랑 가을바람이 사람의 마음을 유혹해 여보 별것도 아니야. 먹으러 가자. 여기서 무슨 웨딩도 하나 봐. 저 거의 우리 학생 같은 사람 학생 같은 사람 дээр хүмүүс гарцсан биш тэр арай.
Тэр дээр байгаа минь хүмүүс гарсан. 아빠가 엄마한테 있자, 그지? 너무 찌릿하다. 아직 안 편에 찍을 게 있어? 모니로 전화가. 너 이거 바꿔 출제 처음이냐? 아니 어려운 그거 모르. цэцгэн хаалга. Цэцгэн боломж гэх юм уу? За апа. 좋은 음식. 자, ерөнхийлөгч амьдарч ирсэн. Хортон. 저는 хортон. 여기 хортон. 한마디 내려주시겠어요? 1인분 안 되겠어요? 머리. 지금 안쪽에 관람하고 계신 분들 좀 많이 계셔서요. 나오시면 바로 들어가실 거고요. 한 줄로 좀 부탁드리겠습니다. 여기 선생님 한 줄로 좀 부탁을 드릴게요. 한마디 내려주시겠어요? 여기 이제 본관은 대통령께서 오시면 주무시고 생활하셨던 곳인데요. 예전 평수를 치면 건평 8대 16평 정도 됩니다. 1층하고 2층 관람을 하실 거예요. 1층은 손님들하고 다 같이 사용하셨던 곳이고 2층은 대통령과 가족들만의 전용 공간으로 되어 있습니다. 그 지하는 3층 깊이인데요. 거기에는 수행원 대기실, 전기실, 창고 이런 것밖에 없어서 관람 코스를 안되어 있습니다. 2층에 올라가실 때 계단 옆에 사진으로 보실 수 있어요. 관람을 하시고 나오셔서 다음 코스는 왼쪽 정원관으로 가시면 본관 정원에서 저 위에 오각정하고 전망대에 올라가시는 게 있고요. 여기 양화장에 가시면 청남대 속에 청와대라고 해서 대통령 기념관도 있고 멘탈센터 숲이 있습니다. 여기 본관 안에만 사용하실 화장실이 없습니다. 본관하고 오각정 주변 화장실은 이 계단 아래 주황 야, 이렇게 직접 왔어. 우리 다 봤다. 아니야. 절로 가면 한 바퀴 더 돌아야 돼. 리셉션. 데려가. This harat. Koşu. Anç. 근데 전망이 좋다. 끝이 깎아니. Хоёр давхарт нь гараад ирлээ. Тэтгэн. Чимшиг. Хоёр давхарын зочны хэсэг. Энэ юу вэ? Хөдөлгөөн дээр нэр байна. 전동안 있네. 달. 자.
ажлынхаа ширээ нэгтэй ерөнхийлөгч ажлын ширээ. Хоёр давхарын зочны өрөө. Ерөнхийлөгч хоолны ширээ. Хоолоо энд иддэг гинэ. Хоолоо иддэг гэсэн гинэ. Өглөөний ундаа иддэг гэсэн гинэ. Зя. Кажук. Гэр бүлээрээ яадаг. Гэр бүлийнх нь өрөөгөндөө том өрөө. Одоо монголоор л том өрөө юм да. Пианогоо тоглоод тэнд суугаад зурагтаа утаснууд нь хөх хурднаас утаснууд бол энэс яг юм байна. Жижиг цааны ширээтэй энд хүүхдүүдээ өрөө юм шиг байна. Хаалттай. Хүүхдүүдээ өрөө энэ тийм. Хаалттай байна. Нүс хүүхдүүдээ дэрдэг. Аншил. 뭐 그러네. 나 알레르기 타고 싶은데. 이 시기로 할 때. 이거 뭐야, 뭐. хүлээ авалт хийх юм байна. За хүлээ авалт хийх юм. За нөгөө халдсан чондуан гэдэг нөгөө ерөнхийлөгчийн усан сан маань байна. Усан сан маань бол цөм жаргадаг байсан юм шүү дээ манай. Сүүлд нь шижээс тавьсан юм байна. 한번 내려갔다 왔어요. 죽는 거 아니야? Ингээд нөгөө ерөнхийлөгчийн ордоч яг арт тал нь артлаасаа юм байна. Арталтай юм. Эндээс гарч ирээд яваад. 아, 이게 본관이로구나. Халдсан болдроо гэр бүлийнх. Халдсан болдрооч тэр. Тийш дээ. За нөгөө ерөнхийлөгчийн орд зүүн тал гэсэн үг.
Энд бол нэг том. Солонгосчууд ийхэрж үздэг юм байна нэг. Халдсан болдроо. Ерөнхийлөгч болоод энийг байруулаад тэрнээс хойш ерөнхийлөгч нар байж байгаа нь 2000 он. Монгол гараад ирдэг шүү дээ. Чи яа байдаг гэсэн дотор. Тэгдэг бахад. Холс. Энэ чи холс биш тийм. Тийш. 봐봐, 엄마 보여줘. 와, 진짜 예쁘다. 얘 누구 사이즈냐? 아, 신데렐라 공주구나. 이런 것도 이제 수제로 만든 알파카나 브론즈도 준비되어 있습니다. 제품은 페루에서 가지고 왔습니다. 페루? 네, 페루. 여기 앞에 보시면 페루세요. 이 제품은 신주라고 하는 구리로 만들었습니다. 은처럼 빛나지만 새까맣게 안 변하는 장점이 있습니다. 이거 팔찌가 얼마예요? 팔찌 5,000원이었습니다. 네, 반지 2,000원이었어요. 엄마 가자. 엄마 저쪽으로 가면 안 되는데. 엄마 저쪽으로 가면 안 되는데. 엄마 우리는 이쪽으로 가야 돼. 아, 되게 귀엽다. 아유, 뭐예요? 뭐야? 털스. 털스.
Босролоо. Вау. 걔들 봐봐. 똑같은 걔네 마리. 이승만. Нэгтгэс 3 дахь. Ингээд 4 дахь хэрэглэж, 5 дахь хэрэглэж, 500. 정도한 IS-88. тэрний дараа найз нүд тэвсэн. хэлмэнсэн. Наатагчтай өмнө. Тэндээ юм. Нүмү яам гэдэг ийм аймаа орсон шүү дээ. Анх би энэ ирэх гэж байхад ирлээ. Тэрнээс хойш ийм юм баг гинэ. Тэгээд Мунжээ, тэгээд Юмилог яа. Солонгос ирээд 5 ирэх гэж үрдсэн байна. Анхны сонгуул солонгосын сонгуул ингэж өгч ирсэн биш үү? Нүмү яа, ийм баг гинэ. Мунжээ ийм сая. Бэлгэнүүд байна уу? Бэлгэж төгсөн бэлгэнүүд байна гэж боддог юм байна. Юу настай юу вэ? Биш. Кино зам гэж тэгсгэнэ.